Joseph Boakai yarahiriye kuba perezida wa Liberia. Uyu mugabo w'imyaka 79 byabaye ngombwa ko afashwa kuva kuri podium nyuma yo guhagarika ijambo rye ryo kwimikwa inshuro ebyiri. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku cyumweru yahamagariye Ethiopia na Somalia gutangira ibiganiro byo gukemura ibyo batumvikanaho ku masezerano Ethiopia yagiranye n'intara ya Somaliland. Guterres yari mu nama y'itsinda G77 hongeyeho Ubushinwa i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yageze muri Cap Vert aho yatangira uruzinduko rw'iminsi 6 mu burengerazuba bwa Afurika. Azanasura Cote d'Ivoire, Nigeria na Angola. Ibiganiro bizibanda ku mutekano w'akarere, gukumira ubushyamirane no gutsura demokarasi n'ubuhahirane. Cameroon yabaye igihugu cya mbere ku isi gitanze urukingo rwa malaria muri gahunda ihoraho yikingira ku bana. Urugaga rw'inkingo Gavi ruravuga ko hari abantu barenga miliyoni 3 barwaye malaria muri Cameroon muri 2021. Naho muri Nigeria isosiyete yitwa The Free Recycle ihindura imipira y'imodoka mo amatafari yo gusasa hasi mu mazu ikanayikoramo ibindi bintu bitandukanye.